L-opportunitajiet li Malta għandha wara l-Brexit huma estensivi hekk kif aktar kumpaniji qed jitfgħu ħarsithom fuq pajjiżna biex jespandu l-operazzjonijiet tagħhom lejn il-kumplament tal-Ewropa. Argus, kumpanija li tispeċjalizza fil-qasam tal-assigurazzjoni, twildet f'Bermuda, pajjiż li jitmexxa b'kostituzzjoni monarkika dipendenti fuq ir-Renju Unit u għalhekk fl-aħħar snin espandiet lejn postijiet suġġett tal-Kuruna Ingliża fosthom Londra u Ġibilta. Iżda fid-dawl tal-futur imċajpar għar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea, il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Argus Group stqarret li Malta hija opportunità ta' deheb għalihom sabiex isaħħu l-pożizzjoni tagħhom fis-suq Ewropew. Particularly I'm English, and so with the recent Brexit vote, I think that's quite an interesting opportunity for Malta. I think that businesses who have head offices in London and indeed Gibraltar are going to be looking to Malta as a really, really serious alternative location for them to passport into the rest of Europe. Bħalissa f'Malta Argus Group qed ilaqqa l-bordijiet tiegħu u kien propju minħabba l-politika tal-Gvern Malti li jażlu lil pajjiżna minn daqstant destinazzjonijiet. You have a very good regulator for financial services. That's an exceptionally important component for a business like ours. We need to be held to a very high standard, and we feel that that's a competitive advantage. So having a strong regulator, having really business-friendly policies, we call it red carpet rather than red tape. Fl-espansjoni tiegħu Argus Group jgħoss il-miżuri favur il-familja. Kif tispjega tajjeb il-kap eżekuttiv ta' Argus Malta, il-kumpanija timbozza l-qudiem metodi biex in-nisa jibqgħu attivi fis-suq tax-xogħol. L-implementajna fil-kumpanija huma idejat bħal kif l-employees tagħna jistgħu anke jieħdu ġranet off jew ġranet sick meta huma jkollhom it-tfal tagħhom ma jifilħux. Ħalli bekk aħna qed nintroduċu sistemi fejn nkunu nistgħu nippromovu sitwazzjonijiet fejn l-employees ikunu jistgħu jibqgħu fuq il-post tax-xogħol anke wara li jkunu qed inrabbu familja. Barra minn hekk il-kumpanija għandha ta' nisa f'karigi għoljin fiħdana. Fl-indirizz tagħha l-Ministru Helena Dalli faħret il-prattiċi favur l-ugwaljanza użati minn Argus filwaqt li rriaffermjat l-appoġġ tal-Gvern favur in-negozju f'perjodu li Malta għandha klima ekonomika pożittiva ferm.